Moifo wa ditaba tsa Sesotho o sa boetse o hlophiseditse mothangwana re boka dikgomo ke tsamaya mmoho le Agustin Letlalo ha re dithakgoleka o lekola dihloho. Ntlo ya bonqosa ya Afrika Borwa naheng ya Amerika e tla ke idule e hloka boemedi ka mora ho lelekwa ha Ibrahim Rasul. We wanted to give them a little bit more rest and to be ready for next Tuesday because it will be again a tough game. Dipapading ka mora ho hlola dikwena maobane Bafana e habile dintlha tse dinga tse tharo kgahlano le Benin ho Group C. Harewele Khabong lingosa la Afrika Borwa naheng ya Amerika Ibrahim Rasul le lebelletswe hore le tla fihla kwano naheng hosane. Sefofane sa Rasul se tla fihlela boemafofane ba matjhaba ba Cape Town mowa ma-Afrika Borwa a mang a itukiseditseng ho mo amohela ka diatla tse mofuthu. Rasul o lelekilwe Washington DC bekeng e fetileng mme ha ba batle le ho mmona mo a hatileng ka lebaka la dipuo tseo a ileng a di bua ka mopresidente Donald Trump puisanong ya webinar. Kwaketsano e dipakeng tsa marabele a M23 le masole a Congo intse e tswela pele Democratic Republic of Congo DRC botjhabela le ha ho bile le puisano ya peho ya dihlomo fatshe. Ntwa ya marabele le masole a mmuso entse e tswela pele DRC botjhabela le ha masole a dinaha tse ding a leka ho thusa mmuso ho fedisa qwaketsano ena. Marabele a hapile taolo ya toropo e nang le morafo ya Welikaleya. Toropo ena e ruile ka dirafshwa tse kang manya a tshepe, gauta le mahakwe a sebediswang ho hlahisa dihlahiswa tsa motlakase. Letsholo le thehilweng ke makala a tshireletso le tla thakgola mekgahlelo wa bobedi wa Operation Fiela naheng ya Lesotho le shebile setereke sa Mokhotlong mo dipolayano di ntseng di ata. Dintwa tse atileng tsa maqulwana a ditlolo tsa molao di tswela pele ho hlokisa Basotho botsitso mme lekala la tshireletso le re ke nako ya ho fedisa maemo ana. Letsholo la Fiela ke karabelo ya mmuso ya ho phatlalatsa hore maqulwana ohle a ditlolo tsa molao wa famo mmino wa maqulwana le dihlopha tsohle tse amanang le tsona di phatlalatswe di se molaong. Monamodi e moholo o ngongoreiswa ke kgatikelo ya ditokelo tsa botho nakong ya letsholo lena la mmuso. Lehlatsipa le leng le ile la tlameha ho fana ka lesedi le fosahetseng la hore le na le sethunya se seng molaong. Police and army officers said, "Okay, tell us the truth," and I responded, "I do not have a firearm." Then another officer started beating me up. I begged them to stop and they said, "No, you will tell us the truth or else." And this went on for hours, and following each question, they would beat me up. I realized after the second day that if I did not say I have a firearm, I was going to die. Bahlanka ba makala tshireletso ba tsitlaletse hore taba e ka sehlohong ke ho tshwara baetsi ba diketso tsena Mokhotlong kapa kae ka hara naha ya Lesotho. Mopresidente wa mokga wa African Transformation Movement Vuyo Lethu Zungula o re haufinyana mokga ona o tla phatlalatsa setshwantsho sa molao sa baemedi ba manqosa parlamenteng. Ministries where baetapele ba bang ba mekga ya dipolotiki ba re a mang a mabaka a susumetsang mekgatlo e sa ikarabelleng mmusong le mekgatlo ya setjhaba ho thahasella ditaba tse amang dipolotiki tsa Afrika Borwa ke tshebedisano mmoho ya mekgatlo ena le baemedi ba manqosa. This is not a threat to civil society. Actually, it's going to give confidence to civil society that the players that are active in civil society do not have ulterior motives, because civil society should operate in the best interest of the people. SABC ile ya nonya maikutlo a Zungula ka ho nyollwa ha lekgetho la bareki e leng VAT, mme o hlalositse ha ATM e sa tshehetse mohato ona. Mokga ona o se o qadile ka boitukisetso ba ona ba dikgetho tsa bommasepala tsa Isao. Ho tse ding mokga wa IFP ya o keteka dilemo tse 50 ka mora ho thewa ke mofu Khosana Mangosuthu Buthelezi ka la 21 Tlhakubele ka 1975.
Ka mora dikgetho tsa pele tsa demokrasi tse bileng ka Mmesa 1994, IFP e bile karolo ya mmuso wa naha wa kopanelo moo e bileng le kabelo mererong ya ho fihlella demokrasi ya naha. Mokga ona o lebeletse batshehetsi ba ona ba fetang dikete tse 30 ho ba teng moketeng wa hosane hoseng o tla ba stadiumong sa Prince Mangosuthu Buthelezi. Qoku ya ANC Dennis Niera e bolokilwe borokong ba hae ba ho qetela Gqeberha kajeno a le dilemo tse 76. Niera e ne e le letona la polokeho le tshireletso Eastern Cape. Tonakgolo ya Eastern Cape Oscar Mabuyane e tekile puo ya sehloho ka ho le leng morutana ya dilemo tse 14 ya bolailweng ka ho hlajwa ke ntate eo e seng wa hae wa madi o bolokilwe kajeno Polokwane Limpopo. Batjha ba bang ba Windhoek provinseng ya Free State ba ipileditse ho mmuso ho theha mesebetsi le ho tlisa phihlelo ya ditsi tsa thuto e phahameng. Ho fumana ditshebeletso tse jwalo ka metsi le matlo e ntse e le mathata a maholo setjhabeng. Baahi ba lla le ka maemo a ditsela makeisheneng le leqeme la mesebetsi bakeng sa batjha. Boholo ha rena matlo, ha rena ditente, ntse le tlhoke ya mosebetsi ke yona e ka sehlohlolong. Elletso re hona le hloko e kgolo ya metsi. Re elletso le dikgwere di a tswa fela sewage ya spila fela mo distrateng mo. Re elletso hape le hore ditsela tsa rona mo kurbo seemo fela sa ditsela ha di hantle. Mmuso wa rabetse tjena. Re buile le mme Majonida hore tse ding tsa dibaka tse re di kgaileng ha tla mona Free State ke Masilonyana ke bo Mantsopa ke dibaka tse hobane mane dihlabeng ya kgola le bone there's progress e leng hore ntho ya Lesotho Highlands is moving through dihlabeng. Bakhala Masiteng lefapheng la ditaba ho SABC Makeleketla Windhoek. Ho ya ka United Nations UN Water, phano ya metsi le tsamaiso e phethahetseng ya dikgwerekgwere ke ditokelo tsa mantlha tsa botho bakeng sa bophelo bo botle, seriti le ntshetsopele ya baahi. Section 24 ya molaotheo wa Afrika Borwa ya re merero ya kgeleloleswe ke tshwanelo ya setho, mme e thusa gore batho ba nne mo tikologong e phepa ebile le seriti. Fela baagi bangwe ba iphitlhela ba palelwa le ke go hema. Bana ga ba kgone go tshameka mo strateng, ga ba kgone go ja. Makoko kganetso a khadile puso mabapi le se ba reng ke kgatako ya ditshwanelo tsa setho. This is the condition of Denver for many years. And seeing that it is now Human Rights Month, I think the authorities must really come to the table. One of the main contributors to sewer spillage into our water resources in Mahikeng is the Nakamudiri Malema district municipality's inadequate response to the non-functioning wastewater treatment plants. Masepala wa Sedika sa Ngaka Modiri Molema o rwele maikarabelo a go tlamela baagi ka metsi le ditirelo tsa kgeleloleswe o dumela fa o nnile le fa o reteletsweng ke go dira tiro sentle gona. Matangwana a mabapi a etsang letlamoreng le Setumo Dam tse di tshelwang ke nokana ya rona ya Molopo River a khotlelega ke nnete. Setheo sa UN Water se tlhalosa gore batho botlhe ba tshwanelwa ke go tlamelwa ka ditirelo tsa kgeleloleswe le metsi mo dikarolong tsotlhe tsa matshelo a bona. Itumeleng Khajane, Mahikeng. Weso ho rwalla ha se o qeta muru ha di rengwe hape ho sasa ke ba moifo wa Setswana ka yona nako ena o latela Bolipi. Khotso.